Mantagasni ba Sanbor Shulai Menteri ke Surkar Jela Badir UMLA jangka khatndai Shillong South Assembly Constituency Mantagasni ula pli paj ba ya ka surok kaplashna na Shadin jangka Arunachal Bhavan hak jendalang kihe kapilubdi berkispai. Habakran hak ni jelang man pli ya ka surok Menteri ke Surkar Jela ba Sanbor loong ba dak jing laban pli ya ka surok kanyara ban penduna ya ka jingdheng kali da khatsan persen ni hakane ka jaka ka baju sakut kali Hajan Anajlee petrol pom. Long ba kane ka surok kadai ka ba donkam bah namar kaya kendu bar kasurok upar Shillong kata nadu barik terter shadu sherpi upar Shillong bar kane kasurok kapoy shadoki ban poy Bangladesh bar kuwe banta bakongsan ke Jela long ba andala la ban pendep ya kane kasurok kam pensuk ya nonglei nawan lembah kane kasurok bat Bangladesh kan pensuk ya gi nonglei nawan jong nawan jong kai perthai bat hagaju bat hagaju kan kentiu ya ki kam syangsuari hagane ka thain kane ka surok kan yarap sibun ban pensuk ya ka kit ka ba ban kentiu ya ka khai ka pateng kane kan wan ra ya ngejan hapdeng ki breu kari India bar Bangladesh da ka jingele yawan kane ka surok Shillong doki kan penduna da 10 km ya jingai ka surok nakba menshua at Upper Shillong Tamabil border and other major towns along the stretch and improve the road geometrically, significantly, thereby facilitating a faster, safer and better traffic movement. So this is the few report we are giving to you through all our brothers and sisters assembled here today, and within a short span of time we will be able to see the light of the day. So with all this report which I have given here,